Abdelhamid Sabiri niwe ugiye gutera penaliti ya mbere ya Maroc, akaba ahanganye rero n'umuvandimwe Unai Simoni. Attention rigane, reka turebe penaliti zaje, penaliti zaje kabisa. Abdelhamid Sabiri niwe ugiye gutera penaliti ya mbere ya Maroc. bya bintu twavugaga by'amazi no gusoma akise nk'iryo jambo ryagiye rite, bya bintu twibazaga ku mazi ni ukusumva ukuntu amazi asuma, ariko babivuga cyane cyane ku mashite. ariko niyo yaba atari atamanuka cyane, ariko uyumva avuga ko amazi asuma. Nibyo, amazi arimo arasuma kabisa. Penaliti ya mbere Maroc. Abdelhamid Sabiri, uyu munyamaroc ucyari muri Sampdoria w'imyaka 26 niwe ugiye gutera penaliti ya mbere. Abdelhamid Sabiri, attention, umusifuzi aramubwira ati tonde. Abanyamaroc basenga Korani bavuga bati Allah subhanahu wa ta'ala udufashe. Penaliti ya mbere igiye guterwa na Maroc, araza goal. Ndani unaenda wapi wewe Simoni wewe? Acting wine yisome utawe n'umunezero. Acting wine ni wane ndani kabisa. Tera penaliti nk'umusuperstar, tera penaliti nk'umusitari w'umunsi. Vundereza mahejeje ya mbere ya Maroc yinjiye. Reka turebe Sarabia ya mbere ya Espagne ahanganye na Bunu. Penaliti ya mbere ya Espagne biragenda bite? Attention, reka turebe Pablo Sarabia Garcia, uyu munya-Espagne ukina muri Paris Saint-Germain, akinisha imoso, araje yifata amayunguyungu, yifata mu rukenyerero. Sarabia, attention, poto, igiti kizamu arayirata, poto yari yanakurikiye Buno, umupira ugonga umutambiko azamu hasi. Penaliti ivamo, penaliti irasohoka. Maroc igira avantage kuri penaliti ya mbere. My goodness. Reka turebe izindi penaliti. Hakim Ziyech aka computer akaba yatoreye penaliti ya kabiri ku ruhande rw'ubwami bwa Maroc. Reka turebe Hakim Ziyech, attention, Hakim Ziyech wa Chelsea umunyamaroc nawe ateresha imoso, araje goal. Shota gura divayi ikosora, ukosore byose mu mubiri. Divayi ikosora ni iya mbere. Ndani ebyiri zamaze kwinjira z'ubwami bwa Maroc. Spain ikaba yarasiye ya mbere igiye gutera iya kabiri. Reka turebe ko Buno Carlos Soler yongera kwigaragaza. iyi ya Carlos Soler wa Pejana akayikuramo attention. Carlos Soler kandi uyu muzamu ayipanguriye. Carlos Soler ibaragara, umwana wa Paris Saint-Germain myaka 25. Reka turebe uyu Espanyol araje kuramo, vanamo, kuramo, fata Buno. Kurura vanamo, kururigizayo kabisa. Bora yindi nayo arongera arayifata neza cyane. Attention, Bilal El Hanous, umusore w'ikipe ya Genk w'imyaka 18 n'umwana muto. Bilal El Hanous akina muri Genk mu Bubiligi, araza Bilal El Hanous bayikuramo n'umwana w'imyaka 18 nta kindi bamutuma. Bilal arayihusha hano, Bilal arayitera arayihusha. Unai Simon ahagarara Espanye neza cyane, fata baro kabisa. Penaliti ya gatatu ivamo,
icyo maroc isabwa ubu ngubu baba we ni ugutsinda penaliti zayo ebyiri zisigaye, nta kindi naho ubundi akazi Bruno yagakoze. Maroc isigaje penaliti ebyiri gusigaye ihita yikarifiya nabi. Sergio Busquets Burgos kapiteni wa Espanye niwe ugiye kwitera. Sergio Busquets wa Barcelona, Sergio Busquets Burgos. Umutoza Luis Enrique wananirwa ari no kuzireba, bari kwirebera hirya mu bafana n'ubwoba bwinshi. Kapiteni araje Sergio Busquets, Mahwera niryo zina twamuhaye. Araje Busquets kuramo, fata kuramo imuzamu n'akamaramanza we. Enrique arumirwa aravuga ati Bruno ntabwo abaho. Enrique arumirwa, Busquets nawe arayusha. Yasine Bruno yebaba we Maroc isabwa gutsinda penaliti imwe muri ebyiri igahita yikarifiya. arayifashe bamwita Hakim Ziyech. Hakimi Sari Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi ayitsinda arangiza ikipe y'igihugu ya Maroc. Ashraf Hakimi, attention, subira inyuma Ashraf Hakimi, umusore wa Paris Saint-Germain araje. Acting wine yisome utawe n'umunezero. Acting wine ni wane. Bruno Yassine, intwari ya Maroc, intwari y'ubwami bwa Maroc. Maroc igera muri kimwe cya kane. Yassine Bruno kuramo penaliti eshatu za Espanye. Sezerera Legragi abwira umutoza wa Espanye Enrique ati mwihangane. Maroc serebura, Maroc igera muri kimwe cya kane. Penaliti ya nyuma cyakora y'umuntu witwa Ashraf Hakimi. Nibi mwavuga ngo ni nice, soft and easy kabisa. Panenka yoroshye kivuguta cy'u Rwanda. Baba we Abana b'Abanyespanye bavuza induru barera bati bigenze bite. Maroc ya Afurika muri kimwe cya kane. Espanye bashyira hanze akazi gakomeye cyane ka Yassine Bruno. Intwari y'umunsi bamuryamyeho barimo baramusomagura. Penaliti eshatu zose arazipanguriye. Maroc yamaze kugenda bamutereraje bamwe bati urakoze wa ntwari yacu we, urakoze wa ntwari bwami bwa Maroc we. kabisa. Penaliti eshatu ku busa rero, ikipe ya Maroc ikatisha itike ya kimwe cya kane kirangiza. Yassine Bruno, uyu mwana wavukiye Montreal Quebec muri Canada, n'abazungu, metero na 95 ni muremure apangurura. Bose bahita bajya gusari bavuga bati Allah subhanahu wa ta'ala urakoze kudukiza kabisa uyu munya Espanye. Reka dusoreze aha tujya mu makuru, ibindi turaza kubivuga mu kanya gato cyane kari imbere. Hanyuma mu ijambo rimwe tubwira abantu yuko abari bagiye gukurikira tombora yuko byagenze gusa bagiye guhembwa muri tsinda pe murebe KC2 kuri